Hello guys, welcome back again. Aduga akhoi mayam da akhoi gi podcast makha ta na sum tarok pasida hataki podcast ang pur luxury. So hataki sidi akhoi mayam gi demand gi matung inna hai tare. Aduga mahesh ta su magi private chat ID Instagram do ro Facebook do ro mon da dum hangak pa comment da su hangak pa da gi even I want to dum hangak pa or akhoi gi hanagi podcast ki YouTube ki da su hangak pa ko. So adugi matang da kaya ni kitang ngasi se deeply hai tare already si gi matang da di akhoi already podcast ti tawjarabane ko aduna chawrakpa mani sina muk kamaina tawgadage hai ba adudagi monetize tawya ba mawongda kamaina tawrakani hai ba matang sida koi trading gi matang sida paisa kamaina tanba yai adu ahan ba horokpa gi stage ta hai tare khone haidi ga yani yam natraga si bokti khoina ngamni hai ba to adu bokki pot da hai share tawjage aduga kitang technical lom su changjage aduga haidi any ideas adagi kaya tare even akoina funding pai ba khotpa gi hai do kamaina pai doino adagi percentage ta khotpa da yamdraga su tha magi 3% 4% tan da dum yaga da ba mawong da hai tare ko so si je dum commonly yam samna har kan da koi gi tha ma or tha ni sum hau gi basida koigi needs kona na hai tare na ha magi pura aigi lifestyle gi wari na tabida ko aigi needs kona na trading hai ba platform sidagi kamaina tawbi ai hai ba poto but it depends on person to person aduga trading style adu da we depend tawre khoi sina chawrak pa pumna yeng da ya ba do adu ha fe share taw jagi mayam so ngasi gi topic se aungtanga mayam da haijage topic se kaino hai taragadi how can we earn our basic needs haitare basic needs kona na bai damakta trading dagi ahan bada kamaina earn tawba yage aduga isagi fund dagi oiro or hojiki funding companies mayam lairebo ko adugi through dagi kamaina yai kama kai tawdoino adagi something yam small amount haitare small amount di haijaro small percentage da kamaina yage do haibet uchage so ngasi gi se mahesh dagi hana dum hobiro haidi trading je kaino torko matam da koi gi adum kamaina horkani kama trading da kamaina mangon da gi income kamain sem doino adugi budi already akoi video semjarabane ko sigi mamang da adugi do ai description da link hapcharam ge yengdraga su sigi video se yengringe da adu han yengbi o kai gino di gyan ta na ko trading journey do adugi matungi part oir toine sina mu haidi trading kharga tawba hora ba adagi already trading gi industry sida 1 year 2 year at least experience kuma layba kangu singi ni haitare anamana the sigi sida how can we earn haitare how can we earn our basic needs sida ya habitang share to biro ni thank you so much thank you so much brother ma'am I hope you guys are doing well I'm also doing amazing aduga khoi ngasigi sina khoi sum Kanaba da trading is a series ki da to tawse khanare nan ko maybe somewhat like a series continues so drugs you know important matam da hapchar ke na ko so first khoi na a video am ta regarding trading as a career some few people saw it aduga I am missing the na I did realize that we are madam ne ko this is for me this is not for me have da adu ngasigi videos na mostly khoi beginner gi so but for someone who wants to enter this industry now see this is changning ba serious or someone who is already in the industry already industry lairaba haitare experience lairaba already learning phase da lairaba moi gi damakta haidi koina haidi trading sidai kamai pisa tan be age mostly oina 1 lakh haise kaino monthly basic need ki type tane ba expenses EMI kam am noi counter ga monthly da 1 lakh musi kamai tan be age haibagi koina experience to kamai kamai ta lakhi haibado adu share to zaraki so ahan bada adugi part lakchingai da aigi mota trading dagi paisa tan base kamaina horakani habado adu han explain tawge go so basically me ana de hang manang trading tamurani no on the let's say certain capital like in has say 1 lakh or 10 lakh or more than 10 lakhs capital se laira matung da nang capital to use tawro paisa tan man changen khale se 95% has ne 95% or 99% you will lose that money paisa mang rene ba so I did trading as a career for mamang video so high but I did yamna kano tawon ba haitare ko yamna mangan ba career oibni na si po hana manung da gai phajana khangbam changi haitare ko aduga men oina akoina
trading dagi paisa tan gi hai taragadi aigi basic needs hai tare ko aigi expenses aigi rent thibagi paisa adu paisa myam je I initial days the sungam ngam oi trading dagi tan ba okay ma'am so understand top you can never pay your bills through trading in the first place so aina trading tamna where I aigi sigi skills je ai haigat na ba hotnari kandu da aigi main thing je kaino extra source of income hai tare ko extra source of income ama natraga ama lising manga da tan bor tara da tan bor ga su ko or maybe more than that adu tan wangam na ba way em thibi and it is possible I trading hai ko hai je mind to grow lak pani na adum way to bosum yam lak pani bu ko aduna adugi way do hana thibam change fajana kai hai tare any source of income adu I see ki source of income se thire phange hai kan se you know 6 months to 1 year ko 6 months to 1 year minimum hai tare 6 months to 1 year minimum sidi akoina ke hani pura learning the focus pi do neighbor learning the focus pi ani and maybe after some 6 months to 1 year matung sida if I'm learning the right thing ko hadi me am seeing ngasi videos se we are assuming you are learning from the right person quite important ko alan mi dagi tamaga de dum result udabu se but we are assuming you are learning from the right person right mentor dagi tamen hire kan sida 6 months to 1 year sidi fazan practice tawani paisa ai gi atopa side gi talani khaji saving tawani okay so adu hel lower matung sida ga 6 months to 1 year gi matung da how can I start making 1 lakh per month 1 lakh hydra so ai gi minimum basic need to ko basic need to I kamana fulfill to through trading have sine ko see can possible or 6 months to 1 year very much possible if you are learning from the right person and the right information the right person dagi tambo eragadi very much 6 months to 1 year gi manu very much possible consistently tawragadi okay so habidi 1 lakh hai se hadi kyam na trading dagi kyam potential kyam tan kya adi kamaina tan bya ge du chara ge ko ado 1 lakh ta lakh bai ba se seng haragadi I experience ta 1 lakh sidi kashu nate ba ai kashu leite ha kashu nate ha ba ai na 1 lakh tangi 1 lakh tangi khangi matam yawe lising yang tangi khangi matam yawe ado gi matam du da kai hai ni aina 1 lakh se tangi khala sungkan tan bu sungam gi de ba ko lising tara tan sungam gi de ba this process dum lei ba ma tan talani next month talaro adai tha ho mari talaro adai suddenly talani adai process dum lei ba consistently khaji adum tan ba karam kan ngam ke ha kan sida there'll be a time where you'll make a big money ko adum 1 lakh 2 lakh 5 lakh tan ma tam yor ka ni ba ada si tan ma tam sida ko ha tare aina market ta ubangam ja pot am ha tare akoina si trading edge ko trading edge ko hadi mean ubangam da aina ubangam ja setup ha tare aina sida market si tawga di si tawni ha khangja ba ubangam ka ne ba once si pot se ai ubangam raga di as a trader akoina ta ji ka shuna de aina ubangam mi pot se week amda anil tholpe ahumno tholpe tha amda mari tholpe amno tum tholpe si tholabu matam jida aina si opportunity oina use tawraga utilize tawra pasa tan bane kon trader hiraga eta smaina ga phammaga dum met hoi phamudi phammi ko but trade nuti chang bare chang deu ko adum chang dana khotana adagi no ma trade ahumari chang ba adwai taw deu asing ma trader asing professional trader di kamena magi mana ubangam jo poto adu la ka dang chang deu ne an sigum setup se khoin thekna ba kanda that's when we make the money ko admai lai hadari am simple or basic ta so bro gi through the gi dang explain the we like how can someone make 1 lakh per month okay so 1 lakh per month just mayam gi average ma yeng ga haijabani ko so 1 lakh dum haijarage so 1 lakh per month je ahan bada si sina hek trading hek hoga tan ni haibana chade ko trading khara tamba hore khara khangba hore ai sahi amani experience leira adugi viewers sing da ne na haijari je adumai lebi ba kangu sing oi taragadi let's say 1 lakh per month taning eba ko aham bagi se taning masida 1 lakh se ai gi capital haibam di lai ni dana ko yes ai capital chang eba haidi pura ai paisa suwa hap ta bi da 1 lakh di tholo ya da ni na something ai capital khar di hap to ri ba ado aina 50000 hapaga 1 lakh tan ge do di that's a 200% ne ado di that is possible di oi but how pa di that is yang one thogani ko aduna hoi aina 1 lakh hapaga 1 lakh tan ba 100% tan ba ga chama nai ne aduna nang capital kya use to do no have a question am nei ba sigi sida so aina let's say aina 1 crore hape ai ge account da ada 1 lakh tan ba is only 1% ne ba tham da so sumai to dana ai capital du gi di matung ille adubu hoi aina 1 crore hapa se 1 crore pa ga di 1 lakh tan ba do kai su haidi kai hani mana kai su luna lower roi ba aduna samna kan 1 crore leite ba ngata ni khalasi khalasi ai su leite
ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ let's say ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ funding ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ways ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ this is one of them ways ꯃꯌꯥꯝꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩ but ꯑꯃꯅꯤꯗꯣ share ꯇꯧꯖꯒꯦꯕꯀꯣ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ from past 5-6 years tagi howre adum Indian market gidi leitri we are talking about forex market aduga sigi sida kamai taw kana funding companies meyam leireba hojikti so sigi funding companies ina kamai tawge da up to haidi scale up tawdi meyam yagre ko scale up tawdi up to 4-5 million bug yaba lei adu sum lawboda initial lawbo matamda adum like $4 lakh book lawbo yaba da adum trusted companies like even a scenery $4 lakh in the INR higher na kano 3.2 lakh 3.2 crores 3.2 crores kumba se dum dok thab yare aduna takpadi 3 crore adugi funding do koina lawraga 3.2 crore gi adudagi 1 lakh tan ba is 1% pha deba ko just point something percent kadan la ada adudi and then adu lawdraga su amuk let's say more funding lauta matam na suma companies mayam say company amtang sum banjarake sum kaino my forex fund kaina lei sigi my forex fund je funding company ne bako moina khode fund tawde ne ba adu moi su company ne heta haitaba trader heta fund tawbi donate bako aduna kamaina trader se khange har kanda moina challenges khar ta holle challenge ton ba se kamain tawge da for example moi account khan lei ko my forex fund gi oina $5,000 account ge hauraga $3 lakh account book lay $3,000 account book lay ado let's say I account I karam account pam dan khalani let's say I 100k gi pam $100k habadi 100k gi se 80 lakhs has Indian rupees da 80 lakhs gi kaino to pam 100k gi se ado ge 100k gi aina select tawraga ado gi challenge sam yauni baina moina 100k se amada demo account no pirani aduga akhoi si ying thok tuni bako ahiba trader ra natragana daw ying janbara natragana leidana ko aduma ying thoni aduga already sigida challenge se sigi $100k gi se 80 lakhs ki se sigi challenge yaung da bhona matam de around sum charak 40,000 gumba thibane bako 40,000 gi fee se pay tawni aduga challenge yaudine ba challenge yaur kanda if pass taw tar adugi pass kamai tawni khoni gi rule du di mayam leigre ko haidi phase 1 amung tawba phase 1 da na sigi percent je nang 30 days manung da yauba kain lei phase 2 da na sigi percent je nang adugi numit da yauba kain lei moina test taw thuine ba kois adu tar kanda le se pass tawring khalase pass tar kanda na sai gi demo account do loksang rani moina aduga 100k USD se moina piwa broker du da ko akhoi gi ming da hapak tu ne ba hapa kanda akhoi na live trade taw ba yar ni ba dung kanda di live trade tawrani aduga ngasa ina thi gi ba pay do haidi fees to hai tare ngasa gi 100k gi challenge yaw gi adu su pass taw tar ga refund lakani ko adu su refund la ni lak ta ba company su yaw edu makhan myam lai ri so adu commonly oina adu su refund la ni ba aduga ai 100k gi to pa ni adu itadi 80 lakhs pa ga chamana dra aduna 80 lakhs pa ni na adu da trade taro ga du ne ba trade taw bu da let's say adugi 100k dugi tha ma da 1% ang talin lor se $1,000 ne haidi around 80,000 adugi aina phangjari ba khara aina tanjari ba khara dugi tha pharak pa da khoi gi company duga khoi ga profit split taw du ne ko aduda hamba gi di 75% na khoi gi dum 80% 80% dum lor se ko 80% na khoi gi 20% na companies ki ne ado aina dum moi ga dum loina bai matung in up to 90% bok yau du ne ba haidi sigi profit split che aduna si way mani ko ngasai gi 1 lakh to phang na ba maong da aduna si sumaina funding company mayam su le ba adugi sida interest lai biraga so dum my forex fund gi link to e dum hapsaram ge au de account hang to piu aduga akoina kaino taw re se haidi akoi pura financial advice pizza ba dinate adugi certificate ke amta pai na chade ko sum share taw jari ni mayam ga na funding gi share taw rai je kai gi no har kanda manipur or anywhere in this whole world mostly India hai tare ko ai trading je tamurani haiju hairani capital le ro isa capital do lai tram na maybe ke yum da gi lobo ho mingon de pu bo ho loan gu lobo ada plus ho India da di plus manipur da su ke ha tare adum paisa je invest on ko pa phajana option lai ta ba haiju hai ta ba tapi na ba lai tam ama ni ta we ha mon ai na trader we ai mon am pishalak tu ne ba manipur da so mi da na paisa lai ta ma tha sai kan da paisa
ꯐꯪꯖꯜꯂꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯔꯛꯇ ꯐꯪꯖꯜꯂꯛꯄꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯀꯩ ꯀꯥꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯊꯔꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯤꯔꯨꯕ ꯄꯨꯔꯨꯕ ꯀꯩꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯗꯨꯏ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯀꯣꯛꯇꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯅꯨꯡꯁꯠ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗꯕꯅ ꯑꯩ ꯃꯣꯏꯗ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯊꯥꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯗꯦꯠ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯀꯦꯄꯦꯕꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯅꯦꯖꯤꯡ ꯗꯤꯁ ꯑꯃꯥꯎꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯏ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯑꯅꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯁꯦ ꯄꯤꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯂꯦꯠꯁ ꯇꯦꯛ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ 100K ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯕ 100K ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣꯕ ꯂꯦꯠꯁ ꯇꯦꯛ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ $10,000 ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯗꯣ ꯎꯠꯆꯔꯛꯀꯦ ꯁꯣ ꯂꯦꯠꯁ ꯒꯣ ꯇꯨ ꯗ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯣꯀꯦ ꯌꯦꯁ ꯇꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯎꯔꯦ ꯁꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯆꯪꯉꯦ ꯃꯥꯏ ꯐꯣꯔꯦꯛꯁ ꯐꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯐꯣꯔꯦꯛꯁ ꯐꯟꯁꯤꯗ ꯌꯨ ꯒꯥꯏꯁ ꯀꯦꯟ ꯁꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ $5,000 $10,000 $20,000 $50,000 $100,000 $200,000 $300,000 ꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯆꯪꯉꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ I want to focus only on these two accounts 5,000 ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ 10,000 ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯁꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯏꯃꯥꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯈꯨꯠꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ $10,000ꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ $10,000ꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ $10,000ꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯗ 10%ꯕꯨ ꯇꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣꯀꯣ 10%ꯕꯨ ꯇꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯊꯥꯗꯩ $1,000 ꯇꯥꯜꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯔꯇꯦꯟꯂꯤ 1 lakh ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ $1,000ꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ 80 ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯂꯦꯠꯁ ꯁꯦ I'm getting around $800 natra adum 60,000 70,000 idum taandoineba tha khudingi ko ada sigi investment kyam change haragadi just $84 khitaneba aduna id sisu pass tawragadi refund yes pass tawr sisu refund laktoineba paisa ji su yam bana ko $50 sam $84 sam or pa ingon aina 20,000 gi lawro si lawning budi do de lobi adu tarasu manipur da lai mi myam sina ikoina sigi skill je phajana haire na hairaseba ko haira matung da digadorni 1 lakh tanbagi way ama haitareneko sigi steps ai mathang kitang deep oina explain tawrongge mayam da su ko mayam ai sigi step by step se follow to biro hamba da mentor am thiani obviously ada aina tamba hore en harase ba tamba hor pakan 6 months to 1 year je aina phajana focus tawra tambagadi kamaina tawgani har kan sida main oina example lama haragadi khumari ki ba harasine ko khumari kibase hojik matamjida aina nang khumari kiyo haiba kanda nang khumta singeng yengdabida ibani do wai sanai dum kiba ngamgane ba tai pulo har se na ek pun ngamgane hoi khara budi yengmam changi ko even gari thau ai gari thau bada gear sin bada hoi kasu gear da yenga sin da automatic gear sin jare da na ko plus si me amse kai gino haiba question la tra si me amse kai gino hara kanda we do these things unconscious competent oiba ko ko sigi thabak ko unconsciously khangabneba kaigino har kan ai muscle memory duna I have done this thing so many times hanjan ai tawman laktuna kai dawre ai muscle memory um create torobneba unconsciously tawba ngamaktoineba natra the way I react the way I eat the way I walk hanjan tawrobna ingon automatic oizab right and khumari example pi do ko so just like that aina trading da su kai haitare aina sumaina chart khar phakto yengba se there will be a time where aina market ta kai hani uba ngamjaba pot haitare si uba ngamjaba pot am tholakhineba aduneba khoi main target se once si uba ngamkhraba you know I will guarantee one thing nang he uba ngamkiba numita adu numitudagi sidriba udaba ngamar ai practice bu fajan tawragadi ko udaba sungamar damne adum ur leidorom ne nan uningi pot haidi nana pamjaba nana haijaba pot ko once adu uba ngamkiba haibje khoina fazana risk management paisa manage to haiba risk manage to haiba trade manage to sigi side ki pochima haibu hairagadi adum nomagi kai tare certain movement hai tare ko move macha or aso ba lokhot ngamani ado move to khoina paisa rom don to adi financial rom don paisa ni dena ko move on pha ba je buy or sell adu poto hairagadi kena aigidi weekly basis ta payout lo ya deni weekly basis ta paisa ta lagteni or daily basis ta lagteni be am sam ron da hairagadi ko so that is the thing han ba ai haibam change aduga ai sigi funding sidagi kamai paisa tan gani ha da adu hoji yauri mi am se nga si ekta funding ji lawraga paisa sundan ta loi ai na ise
practice ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ consistently ꯇꯧꯔꯕ 3 months ꯍꯩꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ unconsciously competent ꯀꯧꯋꯦꯀꯣ unconsciously competent ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ you do something so many times it becomes automatic autopilot ꯑꯣꯏꯖꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯛ ꯎꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯇꯞꯇꯣ ꯎꯕ ꯉꯝꯃꯛꯑꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯖꯔꯅꯤ and then I start using this to catch moves which in turn will give me returns ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ so ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯟꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ $5,000 ꯑꯃ ꯍꯧꯔꯦ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ but then ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ 10,000 or 20,000ꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯔꯒꯁꯨ sina ingonda kyam kana pini hai kana let's say $20,000 account haseba $20,000 account sigi aina tham the 10% tale haseba 10% ni kano which is $2,000 ko $2,000 gi ai shares 80% ne adu tardi $1,600 ko 80 into 2,000 di 16,000 daina by 100 so percentage or padi $1,600 ta ne $1,600 to aina da haido padi kya tare 1 point something. 1 point something lakhs haitare to akhon pamjari podo tare dana ko just 10% tan bala so 10% tan ba heragadi 1 point something lakhs ta le adu kadi 1 lakh something ta le ko so that's the thing right I did kahani I see potential haitare ko the potential of this thing right sumana funding gi sim su leibani na koida adum potu lai thole haitare hoi isana paisa leijaraga isana adum funding tawjage aduna topom de sakre adusu dum yai adudasu adum yai ba da koina haining isina if sumaina isagi funding leijadraga su magi skill set magi mindset bu leiraga di sumaina funding si akoina uchari je ama khatani ko sina taba topa mayam leigre ba ko funding gi da companies se sumaina loba ya ba akoina uchari je only option da mayam utpa nungai ba to adu khatani so let's say khwaidagi pikpa sida akoina sigi my forex fund gi oina kwai pikpa loba ya ba se $5,000 dagina $300,000 book leba to kwai pikpa $5,000 ja lawna hona $50 change ba sigi se lawren khala se $50 hai je pa jing ohum chonga mari muk sina $5,000 ji pa bi yar to ne ba 5,000 hai ga di around 4 lakhs muki se pa bi yar to ne ba so si je lawren lawro se lising ohum mari do thido ga so haibetang uchara ke ba ko so lising $5,000 do lawre aduga ai trade chang ba hawre ba hawrakanda let's say ai tha magi 5 to 10% ta len lawro sini heda 50% 60% adudi ko na gi wari ne adum ngamoi habdi nataba ko ngam adum ngamakani but ahamba initial stage ki di 10% is more than enough 10% is yamba percentage ne ko tha da aduna 5 to 10% 5 lawro sini adu $5,000 gi 5% je $250 ne ko $250 hai je around adun lupa lising tranga kun maya ne kun maya adum phangdui ne ko sing sai 4,000 kaino du tawgibuna plus pass tawraga ding sai 4,000 fee thil gibudo amu refund la ni so adumaina kaino tawre 5,000 gi kwai pick pa se low matamda aduna sumaina ai mayam yagre ba khoi gi basic needs khara tawna ba hamba horokpagi adegi sumaina mathang lakpagi initial stage to aduna si lowa matam sida ainu chaningi se mayam haidi sibudi funding dei leire smai leire do kamaina lowduino haibam leidina ko hai funding lawren lawra se adubu ai skill set su leire do kayamuk yamna haidi hoi trading se yam live budi nate adubu sum tawra abanina laithorakani ba laithorokpodo akhoi gi mota akhoi gi experience ki matung ina ai screen share tawraga kitang ucharake mayam chart ta kitang yengmina si ko so si matang se ai chart ai per ucharake so si leire ba chart se si chart leibe sida let's howje aina thamjai se mayam adum khangamani si 5 minute ni ko 5 minute ki si sumaina leibe sida let's say adum hadi no magi forex market di 24 hour chain manina adum for example sidagina sum aina buy changin lawra se ko even aina move so khangja taragadi sumaina buy changin lawra si ne stop loss ni lobiro aduga let's say sida si se pip kawe ba ko si pip kai no khangda adum yawbiram ba yai adum haidi po akoi gi Indian market na point kya lawrage point kya mangi kaina hangnabado forex di pip hainei ba adugi pip tune ba ko se sumaina yam da bidai tare 17 ga se yam ka su yam ba natte ba ko si nong da cheli se swai da gi nong ma gi move ne ba aw si gi matek si kak la hau de ne ba
matek khak sumaina haidarak pase matek khak lahoreng khalasini aina khangje taragadi sigi matek 17 pips or 15 pips sarajini sumaina siguma 15 pips se akoina hapta amada 5 working days laibasida nungti gi phangdragasu numit ani dang lahoreng khalase doi tar 30 pips ne bain lowdis doi taragadi adum 30 pips to screen to sum type tawse 30 pips to koina hapta amagi lorok taragadi kya tare 30 pips le ko ado koina tham da di mari ne 30 into 4 lakh to ne 120 pips ne tham da ado 120 pips tham da lowa ga se ai gi risk reward to gi matung ina adum aina phangni ba percentage adum yam line phangni yo ko ai gi risk reward to gi matung ina let's say ai trade am the 1% risk to ren lower sini ado tari 1:2 dang tham tar si 1:2 kharabudi hele haibadi ai 1% risk to matam da aigi reward che 2.34 neba ado sumaina ai ngasai 1% risk tawbodo ai trade ani ni changak neba perfect oira kanda ko aduna sumaina changbase hoi lanbawdi dum yawni adugini risk reward stop loss ka thamnani se adubu chawrak pam yeng matamda adum tha amada trade khudingi 1% dang risk tawraga changba matamda adum phajana yabaneba ko adum tek tawbagi haitare aduna sine mayam uningi se aduga si kamaina tawba chart kamain yengba khotba khangdaba yawiramba yai adugi oina di adum akhoi guide tawjage kamain tawbano khotbano adugi matang su video semjarakhige aduga even matang charangi da haitare akhoi mayamna sum hangbirakpadagi help tawnaba oina kaino ma sinjabaneba koina coming akhoi days budi leptri adu incoming month haitare tha ama or sigi thakai tha ama sigi manungda akhoi free class ama sinjagani sigi free class se trading gi maramda haitare trading ase kamaina hauduino adagi funding kamai leibano adagi akoigi sida kamaina laitho halakani aduga aina journey amoina aina thabak ama tawba oi taragasu aina full time tawning taragasu magi journey haitare adu guide tawna bai akoina free class ama sinjaiba sigi sida dum yausan biro khangbi deba lairagasu akoi dum share tawjage adu sigi sida yawbining bai chin now yawbi taragadi akoi sigi adu yauna ba haitare akoi group ama semeba ko sigi whatsapp group se sigi link haitare yauna ba dugi link to ai description da hapsaramge soidana changbiro akoi dum guide tawmina se punna thengnamina se bo class ta so makha tarak poina sumaina leibisi dum sigumba se dum manga taruk tham gi lowda dum ngasai du yam line phangeba 5000 gi da dum lising kun mukti dum yam line thok toine bo ko si thok pa se le se 5000 do khoi pik na pa bai wane ada magi potential do aina sum haigalak pai matung ina adagi matam na sum experience le pai matung ina 3 years down the line or 2 years down the line da ko ai experience pura build tawni adagi swain sum talak pa gi engonda kai haitare confidence wangani aduna adugi matam dadi ngasai gi 300 ki do lauraga smaina tawre khalase same percentage da ko tha magi 5 to 10% nang tanba ado $300,000 gi 10% di $30,000 ne so $30,000 hai je Indian rupees di around 24-25 lakhs my lakh to tham da ado ngasai gi 300 ki account do dugumba ani hum pai ra di kamai na mu tawa plus atopa company mayam su lei adu ai mayam da believe to na ba hai ke let's say ai 6 months to 1 year fatan learning at other in har se ba ko keeping in my mind the most important oiba trading the sigi charting ba sinate ko adu mayam da hayoge not part of this sigi topic is the part nate but keeping in mind trading the quite important sigi charting ba sinate trading the quite important ai mindset ai psychology and risk management see home jene mun nang bio mindset psychology and risk management mindset linked by the way I think see that important to focus on chang the way I can control my emotions how much do I know myself ko I inner self the way my emotions function see me am jai khangbam changi plus aina trade to matam the high trading haja wane si chart si right side to lazy number not the price ni ko sin ne pa kya pi sin pa kya pi have the price ni ba number game ni na I see number games but understand to the ya de ba ai kyam risk to da ba ai kyam profit lo da ba ngasi na kyam tor ngasi na risk kyam tor ga di ai ngasi na kyam ma ga di lep ka da ba ngasi kyam ta la ga di lep ka da ba every single thing ai risk management hai ta ko manage to na ko trade manage to na risk ai plan am lai bam chang once see me am je lai re hai re 6 months to 1 year da ai khar hai re yam tan ba di ya ge roi 1 year da that's something you guys need to understand but 1 lakh as a number adum possible oi hai ta re ko aduna let's say 6 years to 1 year gi matung da depending on your learning capability
$5,000 account se laure haraseba $5,000 account se laure pass to bangam dre fail ore amuka su laure pass to bangam dre fail ore amuka su laure pass to bangam dre fail ore mari su ba lawo se da pass to ore haraseba so hoji phaw da som na mang doi se total da paisa da na paisa da har ga di 10,000 lising trying to mang hai se ba lising trying to mang and 3 months of your life 3 months of your learning ko 3 months of your time mang but si mang one the experience ni ko trading the mang bag experience se guru amna mentor amna tak pangam da topic hai ta ya important no topic ni ba ko so si mang han da bu ya de hai ta ya marom da so 3 months su mang to e 4,000 lising mang han lising trying to mang re ahum ra ko mari su ba je pass to ren hai se ba si mari su ba je pass to ga nang ga da re nga sai 5% time $250 ta le $250 ta le and if you look into the okay hetare koina start recording to see how that and if you look into ko evaluation gi 5k c lor matung da ina 250 tan ba haise ke dor ne the next month da 250 se lising kun mu ni na 250 duna ai $20,000 account ama lei be yare $20,000 account se hoji moina pi price $139 ko so 250 ne lei be ya ni na ado higher chances id aina paisa funding dagi paisa tan bang amak pa haibse higher chances nang adum hybrid trading aina haijagi budo aina uba setup am lai ne ba si setup hanjan thokpa ai utilize to ne ba ado same logic to use to let's say aina 20,000 account se pass to fail or so ku kai but pass to in lower se ba pass to now 20,000 gi ai 5% of ta la se ba again 20,000 gi 5% ke $1,000 bra $1,000 ta de ne ba $1,000 do gi ai gi profits 20,000 gi 5% 1,000 na drop some yes no 500 1,000 20,000 gi 5% 1,000 okay sorry $1,000 ne ba $1,000 se da de mo ina Indian rupees da 60,000 ung ta le ko haidi profit split aroga $800 do gi kind of the 60,000 ung ta la ne na tra now I 60,000 ung ta la kan da ke dora 60,000 lei ba either I 50,000 gi dollar 50,000 account upgrade to gera $100,000 account upgrade to gera let's say I tha ni hum 20,000 je pai adu I dum 5% ta le tha ko dingi that means I 3 months ta I dum closely 2 lakhs se jang da accumulate to bangam mane ba I savings ko keeping in mind I kept to spend out drain higher sin okay ma kai chai nom tang yeng oh my channel oh yeah so adu ta ga di hoji phau da kya ta re 2 lakhs am accumulate to rain higher se 2 lakhs accumulate to matung sida ke dawani aduga let's say sahi ama ni hela ama makhai ang euro pakan sida I $100,000 ge account lore higher $100,000 means 80 lakhs account ko so lising ni fu manga ang sang mane na 40,000 mung changem now aina sigi account le pagan ga dawre let's say pass ado $100,000 ge 5% of talo which is $5,000 $5,000 ki 80% taro di ke dawre which is $4,000 to INR on thok taragadi 3.5 lakhs si chang dani aina mayam da hang ba question hai tare ko comment da su please yaragadi response bi over ko 5% no 3.5 lakhs le ko second 3.5 lakhs sidagi aina amu matam khar le ga certain pani ka accumulate tawga 300k account je lai hai se 300k account se laiba ganda sigidi certain lakhs pirani ko but then nom da ingam ni dana ko 1.1 hoi 1.1 lakhs ko ai sing ngam men hire si aduga aina sigi account pa ganda sigi 5% ho loba 3 5 is 15,000 ne 3 lakh account gi 50 have the ma'am aina ma'am understanding to ni ge $5,000 da aina 5% tan na ba hotna give effort to same effort to 3 lakh account so work to neighbor only difference is I mindset the difference la kani ko paisa cha khola pagi mindset problem la kani technically it's the same thing so 300k account se da aina 5% dal $15,000 neighbor $15,000 ki 80% ni kya hota ne rough figure 12,000 no hai ne ko $12,000 neighbor $12,000 in Indian rupees the kya 10 lakhs so 10 lakhs chance the neighbor 10 lakhs 10 lakhs hai ne round figure the question I want to ask you guys is aigi life the every single month 10 lakh changa gadi sina aigi life the kyam impact over ngam gani aigi life 10 lakh changa gadi aigi life the kyam change to gani I want you guys to imagine okay I am the hope even na te ke dream to na te
number game na ina mayam do ulise right so 10 lakhs ang pakanda aigi life how much changes haitare ko aina aigi loan lo shin do pa yare yum bu sagat pa yare even aina pamja material stuff so khasi lay ba yare you know many things so we are manipur da 10 lakhs you know ai wa khoi 1 lakh tan gani hai one but the vision is a longer term ko trading game ma haira ga ai paisa ma da stick tor ta la lay ya de khombra adum haina haira poi matung ina account so dum roll up che that is what something I learned from trading aduna ma'am comment haibiramo 10 lakhs la agadi how much changes it can bring in your life ko so that's my idea ai side tagi ma'am do so kitang vision ama unaba I try to observe ne so I hope you guys learn something bro ne tong bus me to biu ne okay so tong haragadi adi akoina haidi haudorak padagina kaiba uba yage do haibe chorakpa kaino ma khanganjabai wani da mayam yai adong hauji 10 lakhs tan ma do 300k dudagi 5% tan me da ne ado aina sum hairakpai matung ina aduma 300k account do ahumari pairagadi yes and then aina 5% talakdo hairakpai matung ina tha amda 20% talagadi mayam yagre so sini mayam aduna trading dagi paisa tan base ahamba horopadadi yam laide this is very long term game adu hek hauga tan ge so yade adu akoina share tawjarisina khara dum hauraba kangbu dai haura kanda karai bo dum chatpa yage do ko adugi paisa leitragasu even akoina skill set mindset du leiragadi adugi potential do mayam leigre do chabani da adu sine mayam akoi hantaki video gi da akoina khara uchari se sidi just bra briefly explain di tawjadre adu makha tarakpade sigi trading gi series se lakpa matamda mathang sigi company si su lei si de su smai tawbi ya adu mathang ucharake si su leire aduga haujiki akoina hajere any question laibiba comment da hangbiro aduga any haidi khangba hai tare forex hana sukang khangdriba adagi trading hana sukang khangdriba but khangba leiragasu akoina free class ama sinjagadori sigi free class ida dum mayam join tawbiro mayam akoi gi khangjaba sing dum share tawjage funding kamai tawduino trading je kamai horakani and yam samna kan da ngasai kone haijei mayam do ai lupa taragi matha sa matamda amungam oidoineba pochi trading yam sathi je psychology yauni adugi poto overcome kamai tawdagi kaina akoi community da dum like pa dana adagi audios mayam ta dana adagi negative lokthokna ba adagi positive adagi meditation ga tawdana kind of idea mayamna trading hajuba wani sigi chart tangakta na su yade bako magi inner game mayam leiri bako aina sumaina handle tawbungamba pressure handle tawbungamba adagi matha sajalapa kanda sumaina trading da pharak tarpado aina kamaina kaino tawni adagi sum mayam leire ado simba mayam ju dum makoi train tawjabani hana dai ju trade house community na aduna mayam si free class yausan biro if anyone is interested plus free class se amtang nate ko we will try to do it every single month adum free class adum sinjarakani aduga sigi sida dum mayam dum share tawmina si baba hoi chichi hoi mayam yengbiragasu nini hoi yengbiragasu or aigi brother sister mayam yengbiragasu sigi sidi potential se kai haini pura ahan oijasanu adagi lam ama heta leijasanu adagi ma thabak chachasanu ko and then angang oi taragasu ma class 3 4 dang ka da ngai taragasu hajutagi makhong de kai tar ground level le hoina kharka mangonda guide tawbiraga as a parent na moina as a elder na moina guide adum tawbiba yaba adu ma 12 lorakpa graduation lorakpa da pura yam tina success oi yaba pone ba so sigi potential se ujabagi haijabani ba akoina heta yamna trading sidagi aduni dani haijabi wa chuna chade just ayaba potuni akoina haijai se even akoina tawbugi ne ba akoina share tawjari se so adu mayam sine akoina share tawjari hajaram habdi akoina I know manipur da when trading aina akoina smaina class to oigera kainong to oigera adum 80% feedback si negative ngata ne bu ko but then akoina sigi career si yamna vocal oina zu honari vocal in the sense mayam da introduce to na ba you know aware to na ba high zike you know higher kanda first thing understand to bi ko trading is the only career where ai paisa tan ge hai taraga the fellow human being amada depend chung to bit tan de ne ba atop career laite ba any career ma yemo thabo mi makha thabo the boss ama hai win da ya de business to report to sitri ho ba ai mi amana laidri ho paisa pal talo de ne trading ne di kai no hoi mi budi involved to we ko but then indirectly ne ba directly aina to is market ka deal to na ne ba natra so trading is a career ishaga tau business makalam hai tar haidi aigi competition ai ishamak ne you know second thing
ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯁꯦꯠ ꯋꯥꯟꯁ ꯍꯩꯔꯒꯗꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯃꯨꯟꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯩꯕꯨ ꯍꯩꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯣꯔꯅꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯩꯕꯨ ꯍꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯜꯂꯔꯣꯏ that's something I learned ꯑꯩꯁꯨ ꯈꯪꯖꯩ ꯑꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯜꯂꯔꯣꯏꯕ right so ꯑꯗꯨꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ that kind of a skill set it is ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯆꯔꯥꯁꯨ ꯍꯦꯜꯂꯔꯣꯏ plus ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟꯒꯦꯗ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏꯕ so for such a high value career ꯀꯣ high value career ꯅꯦ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯗꯕ career ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ such a high value career ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯑꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯡꯉꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ obviously ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯖꯅꯁꯨ ꯇꯝꯗꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯄꯩꯁꯥ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯏꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂ ꯇꯧꯔ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ but ꯌꯥꯝꯅ ꯍigh valued ꯑꯣꯏꯕ careerꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ solution result ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯗꯦ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ worth it ꯑꯣꯏ yes ꯍꯩꯕꯨ ꯍꯩꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ it's never looking back ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯜꯂꯔꯣꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ high value ꯑꯣꯏꯕ careerꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ career ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯦ obviously process ꯑꯃ ꯆꯪꯅꯤ ꯈꯔ ꯂꯨ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ crack ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯂꯨꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯨꯗꯦꯕ I just need to be consistent I just need to have a good mindset a good psychology ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ anyone can do it ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ share ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ that's why we are trying to do sessions that's why we try to do YouTube so really grateful ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕꯒꯤ keep loving us keep supporting us and giveaway-ꯒꯤ rule ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦ so ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯒꯤꯞ ꯑꯋꯦ ꯇꯧꯖꯕꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯒꯤꯞ ꯑꯋꯦ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯨꯜ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯣꯠ ꯖꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯗꯀꯥꯁꯁꯦ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯣꯠ ꯂꯧꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯗ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯍꯦꯁꯀ ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯅꯦꯕ so ꯍꯟꯗꯛꯇꯒꯤꯗꯤ ꯒꯤꯞ ꯑꯋꯦꯗꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤ same price ꯃꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯨꯜꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟda ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯦꯛꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯣꯠ ꯂꯧꯕꯤꯔꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯕꯥꯅꯤꯁꯨ ꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯔꯨꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯔꯤꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯗꯀꯥꯁꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯗꯀꯥꯁꯁꯤꯗ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯔꯟ ꯇꯧꯔꯒꯦꯗꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯀꯩ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚꯃꯦꯟ ꯂꯩꯔꯒꯦ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯗꯨꯒꯤ improvement ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ let's say anything but value ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ valuable ꯍꯥꯏꯗꯤ I mean ngasi sidai kainoma tamhore gumba share tawba or any point aingonda yam hit tawba point haigadra aingonda yam kanagi point to share tawba ko hadi value based ka haitare phajana thaga biu haitare ko mayam da su kana ne khoi da su kana ne just story thaga do sum nukti gi thaga sala di hoi ka haitare somewhere it's good but mayam da su kana na ba khoi da su kana upgrade ta hon wani da ko which is just whatever you are learning from this video sida yamna chana ba yamna pan pot am the young ne ba I believe in that adugi pan pot share to biro line am just write to biro lo adu hoi ado anoba view yaugade khoi give away thamjari rule do hauji haijari duni aduga price 500 each ko 500 rupees mi ani khajabado ani da pizagani do akoi result out kidi ibani gi Instagram gi reels adum result out adum every week ki pizabani handa ki su pirani ko already ahum lak suba give out tawjagre give away tawjagre sorry ado handa ki sina mari rak su boy doine ba aduna mayam give away gi ready su lebiro adu su kind of idea exciting oiba pot ne ba ko just idea 500 rupees adum kainom tawjaba yai dana ko insang ahoba chaage su yare or something aina pamjaba course ama books ama lai gi su yare dana ko so mayam adum tawbiro aduga trading gi matang da akoi matang series matang haitare ko sum deep changjarake ano idea trading da gi kamain tawwa kamaina haidi trading da success oi se kai gino oi disina kai gino makha ta ba topic mayam topic haidi ki maru oi ba khar khangkatlaga adu da deep sum changsalake ba ko so ngasi gi sina chawrakpa kamaina adum tawba yage haibuduni sigi mamangi haitare trading da career semge haitare di kamaina tawni haibudo already thagacharabani adu do yengbidaba yaurgasu yengbiro ai adugi link to ai description da hapsaramage so ngasi gi thank you so much everyone bye bye